Рашистер Писки, Авдиевка, Невельске, Бахмут ве Верхнекамьенка, Шерве, Хасабалара юнелешінде ұжым керчеклештірмеге планлаштырды, амма муафақиетсіз Украина арбилері дұшманға бұйық ғайыплар кетірді. Баштапның малыматына көре шарқи жебеде işgalciler танк реактив системалары ве артиллерия тертібатлары бастасынен ұжым ете. Арбеде цивиль объектлер ұжым етілмесі үшін учакларына да kullanalар. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини. Успіху не мав, відійшов. Сабадан işgalciler Харьковна артиллерия системаларынан ұжым етті. 63 yaşında olған ерлі Сакен Иляк olған, бір кіші яраланған. Рашистлер ураган системаларынан Шевченко районына ұжым еткен. Иляк olған кіші түкенға шыққан еді. Гежесі işgalciler шерінің Киев районына урған. Нетижеде бірқач ерлі мемори бинанын дамлары янған. Кімсе зарар көрмеген. Ураган ракеталарының қалымтыларыны учерде тапқанлар. Павловы поледе мескен Эв метрове мектеп янында. Құртарыжылар қайдеткеніне көре ракеталар бұтынлей патлаган олса да чоқ ақыбет олар еді. Олар алчақ yüksекlikте açылып, керегі қадар патлап етіштірмеген. В даному випадку були обстріли міста Харків із реактивної системи «Ураган». Ось на даний час встановлено 3 локації, куди вони були, їхнє потрапляння і де було їхнє детонування. На щастя, вони спрацювали не повністю. Не встигли вони розкритися на тій відстані, щоб було б більше пошкоджень. Ми можемо констатувати, що за останні сутки, за останню добу по місту вже прилітали піони. Це було вчора ввечері, це чув все місто, всі мешканці. В район Сумської. Це найбільша за тяжкістю артилерія, яка є у росіян. Крім того, ми констатуємо факт прильоту ЗРК С-300, які вночі долетіли до селища Печеніги. І також це призвело до наявності потерпілих і загиблих. Там також місцеві мешканці загибли і є потерпілими. І також вже зранку це РСЗО, як я сказав, «Ураган». Душманның ава ұжымына қаршы кубетлер Одесса семасында қанатлы ракетаны ұрып түшірді. Руслар калибр ракетаны Қарадеңізде бұлынған су-асты кемеден ұшырған. Одесса вилайеті Девлет мемориетінің спикері Сергей Братчук қайдеткеніне көре, душман Украинаны учақ ве Қарадеңіз флотынан кемелері вежғал етілген Қырым территориясындан ұжым етіп, сакинлеріні қорқытажақ ола. Işgalcilerinin esas мақсады цивиль объектлер веран етілмесі ве ерлі сакинлер өлдірілмесі дей Братчук. Бұнен берабер душман боғдай анбарлары ве захире оскен тарлаларына яқмақ үшін ұжымлер япа. Чүнки бұл Украинаның ресурсларыдыр. Украинаның ава ұжымына қаршы системалары муафақиетнен өзешіні бежерген. Патлаулардан қорқалар, işgalciler Ақиярда yüksek terroristik tehlikesini августның 14-не қадар девам еттірді. Işgalciler бұл режимні кеченлері Қарадеңіз флотының штабы янында патлав олған сон кірсетті. О вақыт 5 арби яраланған. Руслар Украин пилотсыз учуджесі ұжым етті деді. Енді işgalci құветчілер терактлар ола біледеп сары телеке севиесіні илан етті. Gerçekten ise işgalciler kenede sahtı teröristlerini қыдырып, insanlarının vesikalarını teşkirecek esasen Rus pasportu olmaganlar dikkatga alınacak. Украина телекеслік қызметі Украина Будафа Назира Резников и Украинаның баш истихбаратчысы Будановны Москвадан алынған сымарыш бойынша өлдірмек керек олған киллерні тұтты. Бұл іш үшін киллерлер 100-150 бин долларға қадар мааш алмақ керек еді. Диверсантлар группасыны Русияның баш истихбараты қызметінің хадимлері азырлаған. Киллерлер арасында Луганстан олған işbirlikçi
o evvel işgalciler ordusunda hizmet etken. O aydutlарының olğan bağlarını kullanıp kirlerlerini tapmak gerek edi. Bir Kiyev sakini seslengen. Ukraynanın müdafaa hizmetlerinin yol başçıları öldürülmesi için Rus kuratorlarının bağ tutkan Lugansk sakini öldürüv planını işlep çıkarmak için özüde Ukraynanın serbest territoriyasına kelmege karar algan. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником. Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСОА затримали обох зловмисників у Ковелі. Під час обшуку у зв'язкового виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Керван эркенында Украин Мысыр боғдайын алып шыққан ил гемі Истанбулға барып етті. Поларнет gemisi 12.000 tonna Mısır boğdayını Türkiye yalısına alıp getirdi. Türkiye bayrağı altında o Odessa'dan avgustun 5'inde 3 gemi erkeninde çıkkan edi. Kalgan gemiler yakın günleri Türkiye yalısına yakınlaşmalı. Bunu Ukrayna'nın infrastruktura naziri Alexander Kubrakov haber etti. Це перший успішний досвід реалізації зернової ініціативи дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна «Поларнет» за готовність одним з перших скористатися зерновим коридором, відкривши цим шлях для усіх інших суден. Fevral'ın 24'ünden beri Pivdenniy limanından Ukrayn mahsulatlarının ilk gemi çıktı. Pivdenniy Ukrayna'nın en büyük limanıdır. Endiden bu liman Zahire koridoru çerçevesinde de kullanıla. Şimdi limandan çıkan Sakura Balkeri İtalya'ya yol ala. Bu gemi Çernomorsk limanından çıkan Filemenk'e yol algan Arizona Balkeri'nin bir kervanға birleşip yolga çıktı. Gemilerge 60.000 tonna koy hocalığı mahsulatları yüklendi. Çernomorsk limanına Barbados bayrağı altında Fulmar S adını taşıgan ilk gemi kirdi. Buyuk cenk başlaganından beri bu Ukraynaga kirgen ilk gemidir. After the Istanbul Bosporus, it's take about 1.5. Минулої ночі ми прибули для загрузки зерном. Для цього нам потрібно 2-3 дні. Перехід морем був безпечним. Ми не бачили ні військових літаків, ні іншої військової техніки. Представники інспекції були до нас привітними. Все добре, дякуємо. Very good cooperation. Thank you. Infrastruktura nazirliginde kaydetkenlerine göre koy hocalığı mahsulatları ihraç etilmesi için Büyük Odessa'nın Eposi limanları celp etilgen. Gelecek 2 hafta devamında Ukrayna hükümeti kunde 3-5 gemini toldırıp boşaltmağa planlaştıra. Заявки є, і йдуть перемовини на найвищому рівні, на рівні відповідного міністерства. Я кажу про Міністерство інфраструктури, звичайно, говоримо про адміністрацію морських портів, ну і, власне, про ті колективи порту, які я сказав. От наші люди, ще раз підкреслюю, готові все це виконувати. Іноземні партнери, отут найголовніший теж момент, вони повністю довіряють Україні і, як кажуть, знімають капелюха перед тим, що наша держава робить у такий важкий час війни з російським агресором. Є така зацікавленість, про це буде більш детально вже говорити і координаційний центр, що працює в Стамбулі, тому що саме вони видають ті дозволи, власне, на підґрунті яких і виконуються вже надалі ці проекти. Avgustun 5'inde Odessa limanından Ukrayn zahiresinin bir kervan olarak birleştirilgen 3 gemi çıktı. Bu Navistar, Rojen ve Polarnet. Onlar 57.000 tonna Ukrayn mısır buğdayını Türkiye, Büyük Britanya ve İrlandiya'ya alıp gitti. Avgustun 1'inde ise Odessa limanından Büyük cenk başlaganından beri Ukrayn zahiresinin Razon adını taşıgan ilk gemi çıktı. O Sierra Leone bayrağı altında Livan limanına yol aldı. Ona 26.000 tonna Ukrayn mısır buğdayı yüklendi. Zahire koridoru hakkında anlaşma iyul'nın 22'sinde İstanbul'da imzalandı. Екі vesika altında Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşken Milletler temsilcileri imza koyup Odessa, Çernomorsk ve Pivdenniy limanları Kırşavdan çıkarılması hakkında anlaştı.